Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan na Brendo. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kiti grade 6, idi panawan na kami ti inami. Agingga anang asawa meten iti sabali ti amami, ket pinanawan na kami meten. Da kami nga rod kini Lola tinagbalin nga amakan ina, dagiti dua akakabsat ko. Agingga apimusay ni Lola, ket binukuda kon nga imbaklay ti responsibilidad. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Brendo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manong Brendo, imbaga ka din ni Nanang, no sa dino ti papanan na. Manungal daw asan ang nagawid. Kwa? Anya ko Manong. Pinanawan na tayo ni Nanang. Anya? Owen Brent, Cheska. Ay tatinag ko saritaan tatatang kan Lola itay. Isumat lagaya masaanan nga agaw-awid. Apay nga pinanawan na tayon. Anda ka no sa bali a lalaki asimurutan na. Kastamot imbaga ni tatang itay. Idi agsarsarita dakin ni Lola. Nabartak kayo manan tatang? Abay, dakas ka di, ha? Tatang? Ingka man kidi agawit ti kanak. Tane, mabisi na kon. Tara, Sam. Oh, anya pa lang yung tararamidam. Igawan na kiti kanak, kunak. Uwan tatang, mabitlaan. Mabuti nga kan ni tatang. Oray siya, mabuti nga kenkwana. Pagbutngan niyo ko maaya. Uray no kasya akanayon nga agbartak ni tatang. Saan na tayo matakab-kabilan? Oray pay, mabuti nga klatta. Nuapay mo't ngamin na kanayon latan na mabartok. Ala, no kasta mabutong kayo kini tatang. Dito'y kay latang arot kwarto. Ayaban kayo ito inton makaturog ni tatang. Tatang, saan nyo kadiya mapansurutan ni Nanang? Itian niya kumaga po ngayon naksurutan. Di na tayon kayat. Abay pa lang pilitan. Tatang, Kang runani ti amin. At dan sa balya pamilyana. Iso asaan dak adagdagulitan may papan iti inayo. Nawatam, Brendo! Apay asan ka pa lang ang nakasukat, Manong? Wan nga rod, Manong, maladaw tayon. ala, inkay-latan. Saan nakasumrak ita? Anya? Apay nga ngaglangan ka, Manong. Nasakit ti ulok, kangipan ko. Iso ada kay latan ti mapan. O sige nga rod, Manong. Panawan dakan. Umay kan, Cheska. Mapantan. Sige nga rod, Manong, ingkamin. Imbaga klatan na nasakit ti ngipan kan ulok. Ngam kinapudno na. Jay imbaga kanyak ni tatang ti pampanunutak. Iso ana saysaya at laangan. Ajak mapan ag eskwela. Apay nga da ka mo tapok. Awan klase yaw. Adda Lola, Apay nga ron nga da ka dito. Apay nag-absent ka. uwan Lola. Ay, unay kan nga ubeng. Sayang tay maadal mo kumay tangal daw. Jak tumot lang mauawatan Lola. Kat gaputasan mo ang maawatan, aglangan kan. Saan nga minamapukaw iti panunot ko jay imbaga ni tatang Lola? Nga anya, apok. Nga addan sa bali a pamilya ni Nanang. Pudno ka di Lola? Ay, saan aday ta ti panunutom, apok? Saya atom kiti ti panagadal mo. Lola,
Sa nabali, tadak matalulayo. Nalamapan kanto ang eskwela inton bikatwan. Saan ka nga agam absent? Uwan, Lola. Very good, apok. Alam da ito'y. Kwartayo kadagiti addem. Ay, agyaman na, Lola. Awan anyaman na, apok. San mo aliplipatan dagiti bilid ko kan kawan. Saya atin yu ti panagadalyo. Tada kayon tumutla ang ti maisagot. Iti masakbayan. Sigurado ang nabartag tumanan ni tatang intun sumangpet. Sigurado dayta. Sipod pimanaw ni nanang. Arig na inaldawon mo't ni tatang ti agbartak. Sana maumumang aginom. Ay, uwan nga rod. Ala, inkan ayaban ni Cheska tamangan tayon. Iti kasta, makaturog tayo matiti masapa. Sige nga rod, Manong. Manong! Manong! Oh, apay Cheska, anyat na pasamak. Tauray ka lang man anang sabot na nagawid. Kuha ngamin, Manong. At nakita ka kadwa ni tatang a babae. Arakupin na pa'y. Anya? Pudno ka di day tangay bagbagam Cheska? Wan mat, Manong. Apay ti ko na agulul budak. Ay, saan mat ading? Manong, panawan na tayo kadimat ni tatang. Ha? Apay mo ta nakas na ti bagbagam. Saan ka madanagan? Saan na tayo apanawan ni tatang? Anya ngay day tawid mo, Lola. Ay, siyempre, dagitay paborito yu amaka na pok. Wow! Thank you, Lola. Thank you, Lola. Nawan anyaman na. Apay ni Brent, sa dino ti ayan na. Napan na kay ayam di takaruba, Lola. Nagimas at talaga day to inyag yu amakan, Lola. Kita tay ba't siyambot damanong mo di tawan? Wan, Lola. Saan kaya madanagan? Tatakal kayo metten. Kabalan yung tibagbagiyo. Ha? Anya ti kaya ti asawon tatang? Kan, apay na tadakkal abag nga igamyo. Adda pa panak. Kat si kanti makaamu amang kita kadagiti addim. Panawan da kami kadimot akas kininanang. Ha? Amuming isuksukat yun ni nanang. Ninanang yu ti imuna anang isukat kanyak. Wen, pudno. Addan kasukat ti inayo. Kat agawid kamin ijay lugar da. Anya? Kasano kami nga roden? Nuuray da kayo kat pumanaw mat tatang. Apay akas jay, Lola. Ala, husto unday ta panagsangsangit yu, apo. Kasano kami itan, Lola? Agpadan nga awan da nanang ken tatang. Ay, unay ba't ngaminan? Nagpadaan dakit din. Ay, saan kayo ang madalagan, apo? Bayat nga daak pa'y asibibiyag. Saan kayo abaybayan? Ala, husto na apo ko. Adaak lang ito. Isa husto na itapa nagsangsangit yun. Alamangan kayo na po. Tatlo saan kayo amaladaw. Agdigos kayo pa'y. Wen, Lola. Wan, Lola. Brendo, adya Peter aramidam. Agtugaw ka na at amangan kamutan. Umay kan, Manong Brendo. Saan na ka mapanag-eskwela ita, Lola? Anya, ay sana mabalin apok. No, awan lakat tinasakit kan ka. Sobrag ka. Apay, nalipatam ka din. Nagiti imbilbilin ko kan ka. Lola? Malaw may kakit din. Mangan kan, taagrubwat kayon to. Talaga nalipatan da tayong datatang kananang. Wan nga, Rod. Saan da na nagaw-awid? Naimbaglangan Tada ni Lola akaduha tayo.
Wen nga ro dading ko. No awan ni Lola. Jakla mo no anyan ti kasasaad tayo. Sigurado mabisbisinan tayo kumaitan. No daduma. Kaslamay mayat. No ni Lola ti kadwa tayo. Apay mo ta na ibagam ti kasta, Brent. Ngamin, naragsak tayo. Sana kas idi kadwa tayo ni tatang. Mabutbutang kami akanayon ka na Cheska. Gaputa kanayon na nabartak. Wan, pudno day ta inbagam, Brent. Agpaimbag kayo, Lola. Tapno makaawid tayon. Sa anak san nga agbayag, apo. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Lola? Kasano kami langan? No pati da kayo kat mapukaw mi. Ay, sana bali. Tadadakkel kayon. Kabaalan yun nga oray awanak ton. Lola, huston ko nakmoit. Basta, saan kayo pa'y amatay? Napaot pa itibiyag yu, Lola. Basta laglagi pa, di ka na yun abilin ko kan kapok. Saan mo abay pa iandag iti kakabsat mo? Uwan, Lola. Di kay madanagan. Nasayat. Napyalaan. Tapno na talagad ba ti panunot ko amang panaw ka na kayo. Kaputa amok. Ama talaga. Kan nanakam kayo nga ang kakamsat. Anya matin, Lola. Kunakmat nga uston day ta nga ipapanaw nga ibagbagayo. Ay, apok. Saan tayo atangal tibyak tayo? Kan may sapay. Bakit akon? Marik na akong din inot. Apa nagkapsot ko. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Lola iti sasangpot ko. Naimbaglaangan, taintad da adagos ti tangdan mi ang nagbunag. Nakagatangak iti paborito ni Lola ang merienda. Lola! Lola! Anya day, Jay? Damat Brent kan Chess katek sa sangit. Apay akas to'y matantirik na. Diyos ko, saan kumamat? Lukatak diri daw. Jessica! Brent! Apay! Manong, awanin ni Lola. Pinanawan na tayo ni Lola, Manong. Anya? Saan? Saan na pudno da ita? Lola? Lola! Gimata nga giti paborito mga merienda. Mga asim, ang graing ka kuman, Lola. Saur ka, Lola. Kudak pa'y ako yung nakinton graduation. Ngapapaya pinanawan na kami matan. Lola. Manong, addan ni tatang. Lola, panawan kayo pa'y laang bit. Tamangan no jak malapdan diriknak. Katanya pa'y ti maaramid ko iti amami. Brent, Jessica, da kayo pa'y lang ti makaamo dito eh. Mapanak lang bit iti kwarto. O sige, Manong. Imanong lang ang dagos ni tatang. Kalpasan ti punpon. Gusto lang. Tamangan no anya pa'y ti maisawang ko na. Manong, Manong, kasano tayo pa itan, Manong? Awanan ni Lola. Saan kaya madanakan? Siyak ti makaamo kada tayo. Di kay baybayan. Diyak itulok nga agbisin tayo.
Siyaklatan ti agsardeng nga gadal, manong. Sikat ti ag-eskwela, ta sikat ti inauna. Saan ading? Nagkariak kan lola, adi kay baybayan. Kan maysa, nasaysaya at no da kayo kun tiyas ka ti ag-eskwela. Tamasirib kayo. No agsardeng ka, manong. Agsardeng akmatan. Tulungan kang agbirok iti pagbiag tayo. Saan mo nga ipapilit ti kayat mo, Brent? Pangaasim ta dung nagkakanyak. Nakasaghanak nga agsakripisyo para kada kayo. Ket may salaang ti daw-dawat ko. Igaadyo ko ma ti panagadalyo. Bilibak iti kinagagat mo, manong Brendo. Kaslasaan ka mabambanog. Mabanugak met ngam kasapulan lata ti agagat. Makapabilib nga ro ti kinagagat mo, manong. Inal daw makita ka amapan makipurdiya. Talaga akas na ading. O sige, taumintra kami manan. Napautan da nga inana. Ket na agyaman kami itiniyag mo amirienda Sige, manong, tagawid akmat. Inaktulungan ni nanang nga agluto iti pangaldawan yu ang naggapas. Agyaman ak manong, iti adu nga anos kan sakripisyom, tapno lang makaadalak. Saan ko lang abaligi da ito'y? No di kat sikat ikang runaan ang nagbaligi. Maragsakan ang makaimatang iti panagturpos mo. Katagyaman akmat. Tasaan na kapinaay ading ko. Manong Brendo, Ni, saan kang agsangit diyan ngamin malapdan manong. Gaputam mo, kan nakitak amin arigrigat mo. Tapno lang maisakad mo ti panagbiag tayo atalo. Anya kalakid din ay ading ko. Awan tay jay. Inaramid ko lang ti rumbang. Kan tinungpal ko ti karik iti day di lola. Di ka madanagan manong. Itatanag turpos akon. Agsapulak iti panggedak. Tapno matulungan ka, iti panang paadal mo ka ni Cheska kabsat ta. Manon atawon tinaglabas. Ngam italaang amalagipyo. Nga addaan nakyo. Pakawanan na ko, anak ko. Aduy akon. Agsubliak. Kat aturak tinagbidotak. Ladingitak. Ngam saan da kakasapulan. Naragsak kami nga kakapsat. Nga uray awan kayo itiden nami. Na, kastan ti panagsasaom. Gaputa na kaadalan ti kabsat mo. Laglagipam. Siyak payla ang tinayo. No awanak, awan kayo. Wen. Da kayong agpaiso tinang ipasngay kada kami. Ngam nagpakaina kayo kadi. Saan? Saan kadi? Agpada kayo iti amami nga irresponsable anaganak. Anya, Mas pinili yu ti lalaki yu. Ket ni tatang, agin inumunlat at inararamid na. Ket pinanawan na kami mat. Amuyo ka di. Nga adda dagiti gundaway asal salud-sudak iti bagik. No apay laang ana itao kami, no kastoy mo't laang ti kasasaad mi. Agyaman kami laangan. Tadaday di lola anang tarakan kada kami. Iso nga ita. Saan da kami ang mababalaw? No saan da kayon nga awatan itibiyag mi? Di kayo matanagan. Gaputa kabaalan minti agbiag adak da kami laang. Gaputa natendeb kamin itirikat. Yamanan mi laangan ti panangipas ngay mo kada kami, nanang. Adupay ti kayat ko nga ibagaken sa ludsuden iti inak iti dede agundaway. Ngem jak ammo.
Takas laman agkupit ti barukong ko, gapo iti sakit tinakam ko iti inak. Iti panang baybay ana kada kami, Mr. Lonely. Nakapagturpos mo ni Cheska, iti panagadal na. Katagpadadaan, nga daan iti natalged a panggedan. Kat pagyamanak madlata, tauray addaan kamin iti kabukbukudan a pamilya, saan daklatta a maliwayan a sarungkaran, kan tulungan dagiti kakabsat ko. Kastain katagyamanak. Tuy pagayam mo, Brendo. Agyamanak pagayam Brendo, iti dayto apakasaritaam. Dumteng latta ti panubok iti biyag tayo. Kat awan sa bali nga intay aramiden, no di ti agkiddaw iti pamatibker, manipod iti Dios. Intay pilyen tinasayat nga aramid, tapno mailiklik tayo iti sabali pay, aparikot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Brendo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.